janganlah kau biarkan lagi. Tuhan satu yang kuinginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, dengarlah jerit anakmu, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan satu yang kuinginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan satu yang kuinginkan, berjalan bersamamu lagi. Kepisanangan kesuabon kumadatin insanan kanau misisa takapod isuang sambayang. Kinurahingan isuang kerajaan sorga konsi kau da timpu diti anuan pakagoy hay da kasiri bando ginawo da tumaguang amnagi makinangaw menerima santob da panambarasan di bulayan dahay kasuabon da bayno gisambot atarimo dahay miyampay ginawad o simbayan paindalanan dahay miyantok dit penuhan ng karohyan mo. Tinasambayang dahay isang aran Tuhan Yesus. Amen. Sunong kasuabon kumadatid insanan insan po komsikaw mantadot panghakan da kinarahingan kumadati gisambo kasuabon iti nga sangim miyaw tako pakasari sangim pasih tako po mamuri mo na manarimo dat santob dat titahak kinarahingan kumadati. Tadaw do bayno hari Isnin suti tako bayno gi montaki suti di bayno lah. Kapisanangan dat tumaguang gat buru-buruon montakit dadamot tamangim buru mo mogogonsok sadapon no dako gi. Bayno no pohom tulo no pod panambarasan dati nga pay maha-maha. It pay maha-maha pay lobi-lobi irih ni komoyan dat ay magalit-talit magalala dit kagumuan te ko susuay. Ayat na padati nga isuangga kitab Roma podom 2 ayat ke-3. Paingimpo mantadat lisih dit pinatahak kumadoho mo borosaku kumad insana natulun da ipagilitan da kayo kada kau na pamusaraw dat nunuhit pengkawas mantad ko it apatut da sarahan da kayo nga pamusarahan da kau miagalidi gisambo iya ko da panga kanuh dat mamusus sa kapasiyan da kayo tumanud dat kayong kakatan da katumbayaan ipinatahak ko kinarahingan kumada kayo tisom-tiso. Pagangatan da hiti harati kamayan dat ay mangintong takod kapasiyan dati pain sul-sul harap kagubor sa suay pain sul-sul. Pagangatan pa hiti tinga ay mandati intangay dati dot kain kokoton intangan to ko ot kinoyonon ampanang hinggoh ko kada no kadhilo kada to ko pailiho ot kayonon dati iati no hit kamundo pain sul-sul te ko ipay maha-maha pain labi-labi nga man to kano po intangay miyon to kidit
ay kopiontok. Sekira no pod hopod no bugia ka. Limo limo no. Pikira-kira iya di. Kapihunong dit kaing kokoton no katumbayaan dati iman dati ipinatahak ko kinorohingan montokot insanan na tulun. Kamoyan na padilay tampinay nga timpu dodondo ngon na padati intangay nga inapohi tamodon dat ay pemusarahan dati nga lebih ko insomok montokot ay tinan sendiri. Milah to kamoyan dat minggayo, milah to kamoyan dat harhon nunu no po kanu tokod momonsed lobi kagumo nga man pa kapiyom kabagal nad atopot kapiyo okay? Intangan to kano pohot ay sa kirongon to ko piyagalo dot korohian do kinorohingan nga yati na potihom palayan na kinorohingan dit kabagal na kaposyen na tapot kapiyo. Atay. Nga inapohit maha padi ikolobi nga ikorohian dati sendiri. Nga adi kapiontok de isuang kapalayanan nakuro. Tu inapahipay maha-maha ipain labi-labi mandati di paindalana teka paburo nga nukadhiti lebih kemontok det korohian dati sendiri. Aku non takan apa boh inapahiman dati paindalano det atau ko abagalan nga iti montok ko kepentingan det tinan sendiri kaposian sendiri. Akuri patarangau tako det tok atau apo muti kabagal iti mai to ko pakago ka. Soroh na pumigal ka kumpulan umum boh. Imo napot kumpulan umum. Umbal pagi kumpulan umum boh 2 minggu. Tok sangwabuab to kapamutid mimbulay ni ginawod. Ay, sera madid pupusan iti ka. Ipamimpin kebaktian nga monikid to nga bayno tadaw koiso takod iswangat kumpulan umum ka. Suab bayno tadaw ko duo. Bayno tadaw ko talo. Kagalagalidit pintab-bintab di serad ai. Nga iya dio kumuti ko piyo tapat ko piyo. Pintab-bintab indit mompok-kompok nando nga harandi kapuri manandat ai podati kumpulan ka. Iya di kapiyo materi gi. Orikot nando hit kalimpupusan nga bayno tadaw tuong ko kalimpupusan datid ay kumpulan umum ka. Ay so itarangaw takod ay kakato no polongon manto ko pakago opo tayo sa minggu. Ay so pakombal natid di podi kabagal ditit 2 minggu nga oputan to ko pakago sa minggu 3 minggu to ko kumpulan. Inggo na gidid yoho piya nga ay kiginawa kuid 2 minggu nga abangat. Hopod tadaw nga abangat. Nga montok na pumandod ay kepentingan daw sendiri untuk abagalan. Ulum nakurar itu iya deh. Jadi itino pa kamayon dat ay papaindalan dat buruan korohian nga akapion tokitit ako ni ka akapion tokilobo nga mandogia pausuyod miagalodit papaindalan ko montokot tinanam ko posyon no. Kaabagalan. Isuang kapalayanan dagya nga
iodih dogia kadlo ki. Nga ilo numatuhot isoot cabaran dati sebagai ay pelayan da kinorohingan, moy iti no kepentingan dati sendiri nga miloh da datid man pasarabako isuang dat pelayanan da kinorohingan gisombot ay paingkuroh no paikorohian dati iodihi do gia kadaud untuk kepelayanan da kinorohingan. Kada dati may painsaduo miagal pia kadaw ko khutbah, khutbah nga aramay khutbah diled peringkat 5 di Sabat Nakatalib. Iyo nga aku po apasan da gia. Nga mani opo kago gi. Umbal na di khutbah nga tok miunda dalih papakaw nun. Sayra din opo pusan nilo khutbah silo ka. Agaga nunad paingka nagi kaposian dati itaguangan da kinorohingan nga makiano to konod ay pangahakan da kinorohingan aruhay nulo. Amin ka nga logod amin. Logod amin gi. Tu ginaw na po nga pupusan na lo khutbah. Putay na kago nga tok irih na ay sayra makapilod ay ka. Sayra no po da ino po hit korohian datid nga akapiontok dot korohian da kinorohingan isuang da pelayanan irih no matii kamoyan dot mantad da idon rogon hinggod ailaan datid ino po rogon nga harohot kaginawaan disyo dot ino po hit paindalano ng kaginawaan disyo di nga akapiontok da korohian da kinorohingan nga manu himadah dot pay mahamaha yaw. Poin sul-sul tay ko poin lobi-lobi. Numandi kagusyo pawalado i korohian daw di kumadit tandu ihawa. Nakatilambos na matihawa it ay korohian di rog. Haro diti kamoyan dot ay pay mahamaha dagyad hiri bogi. Tok ino pa'y kagayat kapit dit ihirid pangahakan dit rogon umadi hawa idi nga. Ni ko asadap kopi dua pagyan purimanan. Kito kanto asadap ko kitanan ka. Nga ay ayat kago nga ka. Tok isay di madad miagal kinorohingan ki. Irih na di dat ay manuh dagyadid ipoin mahamaha hiri bo poin sul-sul. Ayah mutut na lo YouTube boy. Umbalay ko pada popondar ki. Kulam na kurala tu ula. Matu sa nung piramutan. Jadi iri no di ko